Rwase kaunti ya Nyamira usegeteseni kia abanyanyimbo kia Nyamira niko bachakira obutuki ubwatakana monega kali kyo boichania ase omusubate ya mabwe myaka 25 yuo manyekete ba Marion Kemunto anyarata kaba gagosiria oguma bwaye asinjere cyo botutukanu ase kinyomba chiyo kwegokia ime iyo mochie okabirigo negento abange banyaka bagochanira nakobori botuke banyaka bakwanikirwa ase enchira ya bwango. Mano yo kuwa neko kiambo na ikuni ni tono kidire to kire Manchester ba kasi ono na inje abantu bana kero bangiya na nkena na manana abantu bana kuza kumanya na maene ne kene ke korete kire ko sira kuwaye na ikweto na abwete ko sinto pa yo kire kire ko kama hoja kaja kurara ase sipa ya Manchester kwa sasa hapo nitapigia mkuu wangu simu kumwelezea tukapigia DC yao simu DC wafanya haraka wakuja wameangalia mwili na wameanza uchunguzi wa kina hapo awali ndio kulikuwa lakini resultatu ile japata kitu kidogo hapa kidogo imetulia ilikuwa inasumbua zamani ndio lakini tumeweka mikakati tumetuliza ne gongoro kwa bani sioli nongera seito kiambira ya somoswati ya ruete iko twali logo kumio kanana pero twanyo logo moswati ya kweli nage ndo yo kumi ngo moswati ya tokira karaire kare busa nande nare ko sabe serikali to konyo butubure goromono endaro moswati ni gorakita asa ruete osinga kiache te gongoro Oyo nyaka cyo kiambe nanje saitere nyaka ure secondary igo mwana uyo tari ngato tamo manyeti nenjira toko tebe kunga arwete kwa engawa agacha kurara abahiga bono ntumanye tike ariye sara iro murangu ngomo igorite kurubeka ro murangu ore kwasi igare ke suguno igoni ge rusi iya ka karara ko twa tento ta twa ya sugu maene aba baisa ni